Sabat boy som pakhat na a rongbol na chanchin kan ngai thlak tur hi huat na ban sanin ti ani dona NAD refugees Jimmy Sui kumsom nga pakhat mi chanchin ani ang no pang kumsari mi nun chan him tura ram hnuaya tlan chemek angin han in ngai ruwa chin te u chu chuan eng ang takin nge angong ang che chutiang chu kanram then om Myanmar Burma acheng Jimmy anun tong chu ani mi pano pang ani lain Jimmy hian ama nun kong bumba tak awangin thunei tu te huat naril ru hi apai tlat mai thina tum khat phei chu ram hnuaya kong abova dam chuak zolawa thi mei a in ring man hialani adam chuak le hlo ani nga chuan phubalak nan helpol azom nge yang ti in thutluk na asiama kumhni chung anin thenwang wang nu in Jimmy chuan apa chu Thailand rama ral tlambu ka amule hlo mai ani ma se Jimmy thilruwa manle apa ngai dan a in rem theilawa apa hian ral thuam lek rem ativelo chu ai chuan sa khorong bol tu pastor ni a pathian mangai le chatuan nun be sei thei ni chu khang turin a fui thina Jimmy tan chuan thinrim na le huat na han ban san top mai chu thil ol sam lo tak ani thunga ral tlambu ka an omlaya 7-day Adventist biak ina anin khom laya apa mela muan na le hlimna om chu a hmua ani chuan Bible Krista le setana kara in be na chungchang a chiar thina apa chuan achunga diklo takati tu te angai dam chu alo dik zok ani ti te a hrethiam ta a Jimmy chu 7-day Adventist pastor alo ni ta a nakin hnuwa phei chuan United States lama ain beng bil ve ta ani Karlawa Thailand ramaral tlanbu ka alo hriat to mitam tak chu North America ram hmun hrang hranga anin zardar ani ti te a hmu chuak ta thuaya chungmi te chuan 7-day Adventist biak in zon chhuwa an du a ma se English an thiam lo awangin thucha soi an man thiam chia lawa inkhom zel po an tui lo pha a hnuwa phei chuan beidong takin anom ta thin ani Jimmy chuan chungmi te chu tlo chhoa fui phur le an rin na thar tho pui le adu a van pathian chu an ma ni tong nge ya chibai an buk thei nan pol tlem te ina hui khom ta hloma nasataka tong trai na nen Jimmy chuan ko shan thar pathum adina ma se chung te chom nan na tho angai bok si a chu wang chuan khomol pui hmun sang sanga current Adventist ral tlan mi sang ni lai om te chu adu angin atlo kwal tha thei lo ani Jimmy chuan pathian in ka thinlung le kamamo te asia a ani chuan englai po in min kai hruai zela katan ro manna min nei sak diam to ani ti in tuna Carolina Conference pastor le North American Division tana Adventist Refugee and Immigrant Ministry le current kaushan din konga consultant ni bok chuan asoyani kumsang ni le som pakhata thardin sabat tholom mangkhan North America chunga ral tlan hauta zinga rongbol na nei ani a khang sum mangkhan Jimmy po in United States le Canada ram chung mun sang sanga ral tlan omte atlo kwal theya anmani tong mang nge in pathian biak in khom te hwai hotle rongbol sak an ni thin he malang na zara hian kumtam vak local ta chung khan current kaushan somnga panga din ani to ani hetiang ani theina chan chu kaushan member ten tholom an thoa Jimmy le ama ang midang te po in huat na thinlung aya pathianin ngai dam na le hmangai na thinlung aputir ni anin phalwang ani tun quarter 13 sabat tholom po hian North American Division chunga ral tlan hauti hne na chanchin thapuan na tur sian so atom sakle dona phal taka tholom tho tura ro manna in siam lo ka wangin lom thu kan soi ani e